Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzala khona la eMzansi, ungasubscribe kona le channel uphinde uklike ibell for ama notification. Ivideo yethu namhlanje imayelana noZalo. Last week ngiyakhipha ivideo ngikhuluma mayelana nokudropha kwama views khona lapha ku TV show Uzalo. So ke manje izinto seyithanda ukuthi benzima for Uzalo. U-SABC wakhipha istatement uluhonisha mayelana ne-storyline sakhona bekhala ngokuthi sesiyabhora i-content yakhona iyabhora and ama-viewers akhala asho ukuthi ayabhoreka njengamanje. Uzalo siyazi ukuthi idrama ebukwa kakhulu khona la eSouth Africa, so ukudropha kwalo kwama-views kukhalise kakhulu u-SABC. I-team yoZalo yakhipha istatement isho ukuthi the reason kuney'nkinga ey'ngaka and i-storyline sakhona sibhoranga ingoba ama-salaries ama-actor and our-team labantu abavideorayizayo abenza yonke into director no producer awakaphumi lokho ebawalinda since nge-lockdown. So ke lezo inkinga zenze u-SABC ukuthi ethathe iy'nyathelo. U-SABC ubusuthatha iy'nyathelo usho ukuthi kuze bebuyise ama-viewers and kubuye uthando kubalandeli boZalo kumele bebuyise ama-character amadala. Siyazi ukuthi uZalo ama-character amaningi ahambile phambi kwethu siwabona ama-character esiwathandayo maningi engakubayela wona omxolisi, o-mastermind, o-GC, okhathaza. So ke u-SABC ufuna ukuthi la uma-character amanye awo abuye kuze i-storyline sakhona sibe mnandi futhi bebuyise nama-viewers. So ke wena ungakhomenta lapho ezansi ungitshela ukuthi wena uZalo ngabe i-storyline sakhona besimnandi for wena or nawe bese sikubhora. Ungakhomenta-ke lapho ezansi ungitshele okucabangayo, ungakhohlwa ukulike nokusubscribe if ungakazi usubscribe. Danke, ngiyabonga.